Jadi ngaudok naking dihitan na rame-rame na marnatali, buwi do gabi sikap mabarbar niga kaparsalisian. Jadi hiya masada rumah tangga ditopok na poso bulung law marnatal, ibuang makaleder. Amangin ang neng marnatal mahami na poso bulung neng mangido pang rupion muna niyan. Mangido hebeng asa denggan natal namionin na. Jadi perjolo mamat tau madok kata. Adok si pangkaron niya mat tau sotik. Ma, liya masak kita 6 juta, ini mana tong? Songon na belgahiya masih majujung niya na tau mabege si 6 juta on. Ay gaji niya matok pe 5 juta dotong. Ikum mamijam 2 juta nai asabui tupak tu na po sa bulungon. Jadi ang ko dimula na denggad do pe ido inate. Pa, atarpado ni mana di hal. Ang langa jonok tumidan ang ko di hutan takpola si Guarido. Guda kia do pengeluaran nuai. Paguda kude 6 juta 50.000 main na memak tordauhian siya 6 juta tu 50 dak pola persoalan dope daw karena suami istri punya sudut pandang masing-masing dan adok persoalan dope ito ema ayoddo na po sobuluk toddo marsogot oddo DPR oddo dokter oddo pedita oddo pareses ikut tadukung go ine mana semang 45 maton to borui pe mah 5 juta matabain ine mana batok songon na belgaulu niya taon mabigay si 5 juta on pas matok ka habis gaji na sa bulan na non mulai masongon na naik 10 sini na taon nga urok naking gudak pengeluaran ini mana mamulai nga songon na belga sorana isonggak ko na matay to ema 100.000 ma iketo inataw ma meja ang gudung iketo inataw nga selesai be danga dong be duk songon inataw amataw pe mangihu matong ma songon nagabe tibo intonasi niya matong jala mulai mararat amaton do perjolo rarat buti do ba omak ni halasan ay siya pikirin waing 26 tahun mahita si halasan korna siya kangan namang adog sa songon ni dang dak perao dak perhutat tahun saya pikir-pikiri mga 26 tahun kita nama rumah tangga nanggo kesimpulakku memang ho si huli mangging gotorin nama bahitir-hitir mana po subulungon gabe mulai neng adok pertengkaran jalang ahuida dak kolak kosong ni hupamana ma 5 hula-hulai opat pariban inak si matua memak si huli mangging gohoro hamu sarib hamu saupuin nama namu zema bang agabe rarak marlea do si matua manginang bay natai pedang tinggal dang buitahan emosina udok ido inatoma torhihi mematanga memana tomatai bapaknya halasan sotung dia roham ipikir hona julus